Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla kasenjuk kiwa hechnong urban jowai. Rangkat kiri orang ba hakini kisngi kelapan pau kejing persya. Mandrakno ya ke office PWD North Division na jowai Shashangpung. Kabahap haraliang konstituensi Henry mentakasngi ke katlai terik mentau benai. Kasurkar jela kelap hak kitno ya kitiar kitar. Na kene ke office ke badan hajowai mandrakno Shashangpung. Rangkat kejing senralang kipulet. Hawa pentikna ya kene unong sanhima ulah yok banikran buat UMLA kadaliang konstituensi bakoming wan omban ulah tu bakasukar jela kumbala kapan mi ya ke hukum kelara no ya kior kisla pada kitiar kitar nak office PWD North Division Jowai Shashangpung berkene ke office kantri kampura naduk kandu terik mentau benai Shashangpung. Kulay ba? Kulay. Nakaran biyang mga napo ng sanjima. Nung sa inyo ma? Okay Oh, ka. tingin mo di ka na ba't pinumar ba? Kiyong matakasngiyam, kila ada bra, iskikyar na. Jawai sa siyangpong, office busy. Oh. Di nadul ano, hay kan trika mo kaniko office sa siyangpong. Naduk monte trials na. Masama mo din. Di bakit biar nomor mo iha na jawai kini nukikam sinong don berigirong ba kipersa. Bandra ni kaniko office. Di ko mo maliit, wapin le mo. Bangan le. Nila ada pemilih notification dan kinopres sarkar kan hab OP ya government order ang tayo. Di balay ka sarkar ka habra no na jawai sa siyangpong nomor kiyong baga di ka office balarim ba. Mau nam kan mau. Pero office mo siya gadon store. Nong po division mo siya gadon silong. Mau. Di kejingmut ndere ba concentrate tang store sarkar ka kuat ban penjan supaya ba lah. Nama gani division ke petang atli konsensi. Jong garalian konsensi bat kemo kaya konsensi. Dia kata suang bi lek rep cha boy ki song na selong ke mengka jong pri kontra flopong. Ti ini na dan jawai ke umba. Bakwa ban rakyat ka development balik tim baik mo ya ka subdivision na sangpung de pira pan na jawai. Ya sih, kita that's not right. Nama kani division day kam don stop wat tang sebentar ho jua. Ya klempik ke jua. Jadi bekapik ke jua ni memang ada. Nama kani division ke petang je konsensi RTD konsensi. Ya tak ada orang pun. Sip nak ka sampung. Ki jiman toy ban rakyat pa ba da lara no ya ni office sa sangpung. Ladara gaji mentoi pai ba mau pai ba. Tidak satu jua sa sampung sejual maybe 23 kilometers. Di kontraktor wewe bana sampung ke kontrak masuk ke sampung. Kontraktor benar liang mau kaya is very siang tuan sampung. Kita gede di motor. But kena betul ulu engineer benar turu. Lalu late site. Jangan biar ubi lai biji na office udang lah umpan late site. Kalau dengan jual lai biji tu pun susah site. Jadi motor kibun. Tikinang bun kisnong ha konsi jong pi bat sa mo kayaw ki ba 4 points rock. Ang gigi kisnong gedang pun bang suroko. Nakatagadaw ni lot kamba bang dra edition. Jadi bagapit yung sor jual na kapit itu aja senjong ka jual ni minum pemkembri aja. Namang ani division kapit tang gini atli konsensi. So gato ngani tu hok iti tangga politics. Election is very near. Ang penting day. Fight back, the memory of fight back is very short. Kan po election day, kamu today. Tikikeno ki ba kajing rakyat ka office na jawai sa sangpung nomor ba tang ban penne nomor ba pi but ban bino NPP. No. No. I'm the signing minister. Kani order kami na do kat pratrik jong kat atrik jong arjar kat pra. Jong December kami ini ga notification. Mag-back sini siya tanjung ilong ikwa ang bandang division sa Janjoki. Balik sarkar ka create division, ka create civil subdivision, balik sarkar ka create district.
Kakwa ban pencan yo pai ba. ki riurang basnong ki kam snong mata ki la persya haba ki ara ini ko office pinle kumno kum MLA badan hang surka Nga buram ya ga order jong sarkar. Ni buram ya ga order jong sarkar. Hidupit kano ka ba sarkar ka pakha nam ta ka bhaga met jong pai ba bun sin ki don di ba persya. Wa islong ro jo. Kano ka jing thmu sarkar ban bha ban itnat iga no ka ka kan don bikino ni seng balang kan don bikino ba persya. Tegani kala long natural indir ka ba. Di ong kata dengan kalian donga request di birang Pak Sulung jong ke Tuahi berokoi bekerja operate ni. Nama kejing don kena division hajwai kalau unnecessary ba kan bi ke congestion ni hajwai. Jadi ada mi kena division ke congestion galak kam dunam.